Isholo ndibule nalele katabule sandaba Isholo ndibule nawa katabule sandaba Asal selesa ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele bonke abahlonishwa abakhona ngaphakathi kwethu hlukana ngikhuleke emakhosini emakhosi abingelela emakhosini aseNdlunkulu kusokalisa ngangazi ukuthi usokalisa kase ngizwa bakhona bethi hayi usowalisa hayi usokalisa mhlambe banjengomthobisi ngibingelele kwikomiti lengoma kazolonke okuyena noma umnikazi wephupho owaphupha leli phupho wasendlulisela kubanikazi balo okungamagoso ngoba ngikholwa ukuthi yena wazi ukugida ingoma sake sambuza unyawo lwale ngoma oyenzayo ngoba hayi kusamele amakhosi ngiyazi alishula lutho amakhosi aseNdlunkulu kumele singahambi la umcele yengezile uzosina la ngapha akazi kuzongqiba ngani ngibingelele kakhulu amagoso akhona ngaphakathi kwethu a-representwa inkosi yamaMboma umkhaya abena-ke nomkhaya sibanga lento yokugana uthi lesalukwazi sizisahamba ungagani esengathi singaqinya lesalukwazi ngoba ngazogana siyabonga Nkosi yamaMboma bakhona nawo wonke amagoso asuka izifunda zonke nabo bonke nje abahlonishwa bonke besenibaliwe ngeke ngimoshe isikhathi vele sehliwe yinje ngiyabona nozabethu laba khona nabo ofalabo no limit nonjongo bakhona phakathi kwethu ngicela ukuthatha ithuba sizobonga namhlanje into enhle kangaka umcineka ngithi mina yabona nje umcineka lathina ayiqala namhlanje kodwa uyabona nje ukuthi hayi kungene esinye isandla bazomfakazela ahlale siba nabo kuhle siyabonga kakhulu Shenge nomnyango wakho ophathisiwe uhulumeni wesifundazwe ukuthi ukhumbule urepresente kahle amakhosi njengoba representa nje siyabongela futhi amakhosi aseNdlunkulu ngokuba nomuntu njengoShenge oseduze kakhulu kwenu owumngani wenu lapha hamba khona ufuna ukunyathela nani usifundise ke enye into Shenge engicabanga ukuthi ususinikeze umphako wayo seseyihlulekela thina ukuthi konke esikwenzayo asibasondeze abantu okuyibona abanikazi bethu ngoba la esihamba khona sigadwa amakhosi akhonela ukugada thina njengengane zawo kuyisifundo nje lokhu ukuthi nathi emcimbini esiyenzayo neka amaskandi amakhosi sokuyasiphoqa ngempela ukuthi libe khona intende lawo amakhosi kona yonke imicimbi ngoba thina lapha kwaZulu siyiZulu Kingdom kahle kahle bekuthiwa kwakuyi-country kwakuyoba iZulu Kingdom njengokubona ko-England i-province le enganye nobukhosi ngempela okubalulekile ukuthi yonke into eyenzakalayo amakhosi singawashiyi ngemuva ngoba singawawo ngoba akufanele amakhosi siwenze i-last option mase sixakekile sesiye emakhosini kodwa mase semnandi siwashiya le kude siyabonga kakhulu kweShenge ukuthi uyitshale lonto kule ndima yethu ngoba thina besinganakile sesiyokhumbula ngisho emlandweni ukuthi hayi lento sayifundiswa usondiye ukuthi yonke into esiyenzayo amakhosi asambeni nawo siyaxolisa emakhosi eseNdlunkulu ukuthi yonke leminyaka besiyichanasela nje sizenzela nje simkhohlwa kodwa ke namhlanje konke lokho sekuphelile
Siyabonga kakhulu futhi ukuthi Magoso nivuma ukuthi umcineka leliphupho alenze lifezeke ngoba ukubathiwa nina beningafuni ngaba yikho ingoma kaZwelonke. So ukuyinikela kwenu ningamagoso kwenza ukuthi lo mcimbi wenzeke futhi kube impumelelo. Ngiyakujabulela futhi ukuthi kunabantu abakhaliphile kakhulu abakhona noma kuthiwa abagidi kodwa abaseduzane kwenu ukuthi noma ngabe kuthiwa khona into engayibonile kahle enzo umcineka animdubi kodwa niyambiza nihlale naye phansi nje lokhu nalokhu asikuthandi bese ke kuboniswa ukuthi ngasiguqula kanjani ngoba la kuzohanyiswana nezimo nani enizidingayo. Sibonge kakhulu ukuphumelela kwezinsizwa nje zonke ezithe zabakhona namhlanje. Siyathemba futhi ukuthi nomcimbi wakusasa uzohamba ube impumelelo njengoba sonke sibona ukuthi umuntu nje siyabona kusasa ukuthi ngamehleni engqondo kuyobe konakele kakhulu. Siyabonga kakhulu kungagcini lapho Makhosi, siyacela ukuthi isizwe senu nisondele kakhulu kusona njengoba sesiba lapha seniza lapha esikhona nabo maskandi nisondele uma kukhona la khona nibona khona ukuthi si divide abantu benu nisibize nisihlalise phansi nisithethise sizingane thina engoma bizwa sabela ke umuntu onganqaba ebizwa inkosi ukuthi cha mfana lento yenzayo lapha ungathi ayihambi kahle ngoba asifuni ukuthi ma kukhona ingoma kaZwelonke kube khona enye ikhona ezwa oluhlangothi ngoba lokho ukudivide abantu benu njengoba nilapha nje kumele ngabe sonke silapha kanjalo futhi nemicimbi yomaskandi mayenziwe ayenziwe kubumnandi ungenziwe ukuthi ngenza umcimbi kuzibuka kalungcono wami kunokamcineka akwenzweni ukuthi senweba injabulo sinikeza abantu bakithi injabulo ngokomculo wethu ngoba divide yithi abantu ababukela kithi abasithandayo isizwe senu kuyomela ukuthi ke nisondele nisithethise kuse-early nje kusakhanya mangabe kukhona iyavungama emphakathini. Ngibonge kakhulu ke namasipala weTheku obulokhu engomeni kaZwelonke ubuhlezi nawo usigadile njalo kuze kufike manje siyathemba ukuthi bonke okwenziwa ingoma umasipala nawo uyingxenye yawo. Siyathokoza kakhulu ngaleli thuba esithe salithola namhlanje ukuthi sikwazi ukudlulisa lamazwi sithi kaqhubeke konke kube kuhle njalo izibusiso zengoma zande. Siyabonga kakhulu. Ngibingelela Nkosi ime Ekhaya ngizwa abantu bethi makunyuka la angumuze esikoleni wona esikoleni mangabe uqhokile ngempela uma usuma nabantu kuyosola ipositive ingane cha asibonga kakhulu sicela simuphiswa ngofrekhuzana ngofrekhuzana uMazolonke mina ngiqale ukuyigida ngiyisakazela nje emsakazweni wase